can't even get to cross. I pozdrav svima ljudi, ovdje je Bambus. Dobrodošli u novu epizodu Minecraft minigara. Danas igramo Tour Force. Idem ovdje, najprije ću napraviti ovaj zid. Kod ove mape je problem što se može lako pasti u vodu. A cilj ove mini igre je da pogodimo što više neprijatelja i samim time pomakivamo našu granicu. Tako, znači stavit ću ovako da se mogu popet lakše. I još malo pojačati zid ovako, tako, tu i tamo, evo ga. Ću se bovu u ruke jer za 2 sekunde počinje, naišao ću tamo i prvi kill je pao naravno. Ovo ću izgađati ovog lika tamo. I još malo, ajme lag. I ništa, pogodio me lik. Ali sad ću se ja uključiti malo, pa ćemo vidjeti dalje. Malo zeznuto, ne mogu naći izlaz odmah. Tako da, evo ga. I eno lika. Ništa, pogođen sam, ljudi moji, ajme. Ovi znaju igrat, stvarno znaju igrat. A ja sam noob u ovoj mini igri kao i svakoj drugoj. Ne igram puno Minecraft, ali volim ga igrat. Ajme. Koji fail. Strašno. Idem probati odavde gađati. Ovdje se može sa spawna. Sranje, uzem mi neko kill. O, kill 1, super. Pa idemo, tako, opa, ostao sam bez strijela. Idemo. Ovo ću se iz ovog stupa sakriti. Još jedan kill, yeah. Idemo dalje. Gađe. Nisam stigao uzeti kit nijedan drugi, uzem sam ovaj najobičniji. Jedno sam stigao izabrati tim jer ja bi malo biti u plavom timu. Plava boja mi je draža. Trenutno 26-36 za njih. Vode. Ali nema veze, mislim da ovdje bi ja mogu složiti nešto interesantno. Tako da ih lakše skađam. Evo ga, opa, već je počelo. Evo jednoga. Pogodio sam ga. Opa, još jednoga, ajde. Tako. Tamo neki, i ajme, pogodio me ipak. Mislim da se polako vraćamo u igru. Jer vraćamo se, sve nam bi bolji skor. Pogodio sam, fuck yeah, idemo dalje. Jump taktika. Wow, još jedan tamo. I daj skini ga više. Eto, tamo je lik. I to je kill, nice. Ovaj lik ima kit da može trčati okolo. Ali neće daleko doći, skinuli su ga moji. Ajde, dođi, fuck. Skoro sam pao u vodu. Wow, znači ovdje sam zapeo u mapi. Tako da ovo bi moglo biti jedno jako dobro mjesto. Da, u stvari da, dobijem kill ovdje vrlo lako. Ljudi moji, evo ga, ako ćete igrati Tour Force na ovoj mapi, ovo vam je jedan način da se skampate ili uštekate. Evo još jedan kill, znači koja taktika, znači brutalna taktika. Evo još jedan kill, znači strašno, mi ćemo se comebackat sa 30 i nešto, evo već smo se polako vratili, nice. Treba bi ovdje skočiti sranje. Ja sad ne mogu nikud dalje, fuck, tamo je lik jedan, i skinuo sam ga naravno, i još jedan lik ili likuša, možda je žensko jer ima ženski skin. Daj, ajde, molim te, naleti, ajde. Mogu bi ja čak otići tamo njima bliže. Vidim tam likove na spawnu, koji se baš ne viče. Tako da, skoro sam ga pogodio. I skinuo sam ga. Znači jedan odličan long range shot sam sad napravio. 53-9, znači još malo pa je gotovo i ovo. Pa idem ja malo njima bliže. Tako je, idemo. Daj, ajde. Tako je. Još mi je ostala 3 turfa, to jest 3 reda ova njihova. I tako je, moj kill je bio zadnji. Odlično, pobjedili smo prvu. Malo smo čak oduljili ovu prvu, ali ja sam u svakom slučaju zadovoljan. I igrali smo sa 2 igrača manje na kraju, tako da sve je to u redu. I evo me ljudi moji, dolazimo do druge mini igre. Sve je isto, samo što sam u crvenom timu ovaj put. Ista mini igra, isti kit, tako da ništa posebno. Ovdje znam jednu foru, ovdje ću se popet gore.
Ova mapa je vrhunska, barem meni. Znači popet ću se gore gdje oni mene ne vide. I ja ću njih polako skidati jednog po jednog. Znači ovako, ovako. Evo moj se već popeo ovdje. A je nijedan od njihovih... Aha, popeo se neki njihov. Tako ću pripremiti bow. Samo ću ovako tu nanišaniti, čekat ću da isteknu ove 4 sekunde i samo ću skidati jednog po jednog. Fuck yeah. Ajmo još jedan, ajde. Pobjego je. Ajme. Ajde, dođi. Vodimo ljudi moji. Neće mi pobjeći. Dobro, moj ga je skinuo. Moji jako dobro igraju, da vam tako kažem. Jako dobro igraju. Evo ću povoditi išta ili ništa. Skinuo sam jednoga. Ajmo još jednoga. Da vidimo. Ovako. Ne. Idemo. Ništa. Moji skidaju jako dobro stvarno. Tako da, ako išta pogodim, bit će super. Evo ću 4. kile, mislim. Sad ja nisam brojio, ali evo ga, opa. Evo još jedan, opa, jedan je tu blizu. Skinut ću ga, tako, moji skidaju. Znači, ljudi moji, ovo je totalna dominacija trenutno. 42-20 je, tako da samo treba nastaviti u revijalnom tonu. I to će biti to. Da vidimo lik se skriva. Sad ću ga skinut, ovdje još jedan, noob. Skinuli su me. Nice, dobro sam ja to odigrao, samo jedan det je bio moj. Njihov izlaz iz igre, dobro, izlaz sad još jedan join, ali stalno izlaz iz igre. Ovo je tak, u Minecraftu, ovdje na Mineplexu, ljudi često izlaz iz mini igara, što je onda dosadno. Iako ovdje je moguće se comebackat, tak da, iako se lako comebacka, ljudi izlaze, ne znam zašto. Da vidimo, još im je ostalo 9 turfova, fuck. Tamo sad, kad sam mislio ih par poskidat, došao je build time. Tako je, 2 kila, ajde još neko, molim vas. Ko hoće ukusit moju strijelu, ništa. Taj reaction time, još jednog sam skinuo. Još jedan, evo ga, ljudi, moj kill je opet bio zadnji. 2-0 za mene, lijepo je to bilo. Pa ne znam. To bi bilo to, ljudi moji. Neću odugovlačiti da snimam još jednu. Bacite like, share i subscribe ako vam se svidjelo i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!